Agasashe k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yatanze ikirego muri Rukiko Mpuzamahanga rw'ubutabera iregurwa n'ibyaha bikomeye ivuga ko rumaze imyaka 30 rukorera ku butaka bwayo. Minisiteri y'itangazamakuru n'itumanaho ya Kongo mu itangazo yasohoye kuwa gatanu yavuze ko ikirego kigamije gusaba urukiko gutangaza ko u Rwanda rufite inshingano mpuzamahanga ku byo Kongo ivuga ko ari ukurenga ku masezerano mpuzamahanga arimo ajyanye n'ubukumiro n'urwanya icyaha cya jenoside, kurwanya ivangura rishingiye ku moko, kurwanya ivangura rikorerwa abagore ndetse no kurwanya iyicarubozo. Kinshasa ivuga ko mu gihe cy'imyaka irenga 30 ishize abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bagizweho ingaruka n'ubwicanyi, iyicarubozo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuvanwa mu byabo ku gahato ndetse n'ivangura rishingiye ku moko cyangwa igitsina. Muri icyo kirego Kongo ivuga ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 ingabo z'u Rwanda hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ushyigikiwe iyobowe cyangwa se igenzurwa n'u Rwanda zakoze ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Kongo yavuze ko ibyo bikorwa byibasiye inkambi z'impunzi, imidugudu n'imijyi mu burasirazuba bw'igihugu bigateza impfu nyinshi, kwimurwa ko abaturage benshi ndetse n'imibabaro ikomeye. Iki gihugu kandi cyavuze ko ibyo birego bikomeze kugaragara mu gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo ndetse no mu zindi ntambara zakurikiyeho, kikavuga ko u Rwanda rwakoresheje ingabo zarwo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDR, RCD, CNDP ndetse na M23. Kongo yasabye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera gutegeka u Rwanda guhagarika ibyo ivuga ko ari ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, gutanga icyizere ko bitazasubira no gutanga indishyi ku gihugu no ku bantu ivuga ko bahohotewe. Minisiteri y'itumanaho ya Kongo yavuze ko gutanga iki kirego ari ugugaragaza ko igihugu cyiyemeje gukemura amakimbirane mu mahoro no gukoresha inzira z'amategeko mpuzamahanga. Leta Kongo Kinshasa yizeye byimazeyo urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kandi ikomeje guharanira ko amategeko aruta gukoresha imbaraga kugira ngo ubutabera bugerweho ku bahohotewe. Icyo kirego kije mu gihe umubano hagati ya Kongo n'u Rwanda ukomeje kuba mubi kubera amakimbirane mu burasirazuba bw'igihugu, cyane cyane ibikorwa bya M23, aho Kongo ikomeje gushinja u Rwanda gushyigikira mu gihe Kigali bihakana. U Rwanda ahubwo rushinja Kongo ko ikomeje imikoranire n'umutwe wa jenoside wa FDLR, ndetse impande zombi zihuriye mu mugambi wo kurungabanyiriza umutekano no gukuraho ubutegetsi bwarwo nk'uko Perezida Tshisekedi yagiye abyigamba. Izina rya Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ryongeye kugaruka mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda nyuma yo kwiyunga ku ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa ririmo na FDLR bahuje umugambi. Abayobozi batandukanye bo ku ruhande rw'ihuriro rya M23 ndetse rwanaho barwana na leta ya Kinshasa bakomeje kwemeza ko Kayumba Nyamwasa yamaze kwinjira mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo biciye mu ihuriro ry'imitwe ya P5 abereye umuyobozi. Colonel Rugofideli batwirwaneho mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X kuwa gatandatu yavuze ko ingabo za Kongo na Gitega zongeye kurasa mu gace ka Irundo muri Kivu Amajyepfo zigasenya ingo nyinshi z'abaturage. Yungamo ku Burundi ruhande yakomeje kurizwa izindi ngabo z'u Burundi harimo na P5 ya Kayumba Nyamwasa. Kuwa gatanu Perezida wa M23 akaba n'umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe ibibazo bya politiki na diplomasi mu rya M23 Bertrand Bisimwa yavuze ko ari impungenge z'uko ikibazo cyo muri Kongo Kinshasa gishobora gufatira intera nyuma y'uko Kayumba Nyamwasa yinjiye mu ntambara. Ati ko ingabo z'ibihugu by'abaturanyi nk'iz'u Burundi FDLR ndetse n'umutwe wa P5 wa Kayumba Nyamwasa zifatanya ibitero bya leta ya Kongo ubwabyo no kwerekana ko ikibazo cy'imbere muri Kongo cyamaze kuba ikibazo cy'akarere. Ku ruhande rwa Lawrence Kanyuka yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwagura ihuriro ryabwo rya gisirikare. Yavuze ko mu FARDC, FDLR na wazalendo b'amacancuro y'abanyamahanga n'ingabo z'u Burundi Kinshasa biyongewe n'abagize umutwe wa P5 uyobowe na Kayumba Nyamwasa. Nyamwasa ari umwe mu basirikare bazwi cyane mu mateka ya politiki n'umutekano w'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yabaye umwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda RDF, aho yigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda muri hagati ya 1998 kugeza 2002. Nyuma yaje kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde mbere yo gutandukana n'umutegetsi bwa Kigali akajya mu buhungiro muri Afurika y'Epfo. Nyuma yo kuva mu Rwanda Kayumba Nyamwasa yabaye umwe mu batangije ishyaka rya Rwanda National Congress RNC, umutwe wa politiki warwanya ubutegetsi bw'u Rwanda washinzwe 2010 hamwe n'abandi bayobozi mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Leta y'u Rwanda yagiye ishinja Kayumba Nyamwasa na RNC kugira uruhare mu bikorwa by'ubungabanya umutekano w'igihugu birimo ibitero bya za grenade byabaye i Kigali mbere gato y'amatora ya perezida muri 2010. Nyamwasa namukiye bahakanye ibyo birego. Muri 2011 mu rukiko rwa gisirikare mu Rwanda rwakatiye Kayumba Nyamwasa dari ku byaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu no guteza imvururu mu gihugu, rumuhanisha gufunga imyaka 25, ruramwambura amapeti yose ya gisirikare. Nyuma yo gushinga RNC, umutwe wa Kayumba Nyamwasa wagiye uvugwa no mu nyandiko zerekeye ihuriro ry'imitwe izwi nka P5 cyangwa se Plateforme Politique 5 ryari rigizwe n'amatsinda atandukanye arwanya ubutegetsi bwa Kigali. U Rwanda rwagiye rushinja bamwe bagize ihuriro gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR. Ibirego bagiye bahakana. Ni muri aya mateka izina rya Kayumba Nyamwasa rigugaruka mu ntambara ya Kongo ku ruhande rwa M23 natwirwaneho. Kuvuga ko P5 iri ku ruhande rwa leta ya Kongo ni ikimenyetso cy'uko imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yabiri kurana n'ubutegetsi bwa Kongo mu ntambara yo kurwanya M23 n'u Rwanda rushinjwa kuyishyigikira. Niba koko P5 yaramaze kwinjira mu ntambara ya Kongo ku ruhande rwa Kinshasa byaba ari impinduka ikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Impamvu nuko Kayumba Nyamwasa atari umuntu mushya muri
muri politiki y'umutekano w'u Rwanda kuba yarigeze kuba mu buyobozi bukuru bw'ingabo nyuma akajya mu batavuga n'ubutegetsi bituma uruhare rushobora gufatwa na Kigali nk'ikibazo cy'umutekano kirenze kuba amakimbirane asanzwe ya politiki. Byatuma kandi u Rwanda rushimangira ibyo rumaze igihe ruvuga ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kidashobora kurebwa gusa nk'intambara hagati ya FARDC na M23 ahubwo ko kirimo n'imitwe yifuza gukoresha ubutaka bwa Kongo mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ku rundi ruhande niba koko hari ubufatanye bushya hagati ya Kongo n'abatavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda bishobora gutuma ikibazo cya Kongo kirushaho gufatwa nk'ikibazo cy'akarere aho kuba ikibazo cy'imbere muri Kongo gusa. Kugeza ikibazo gikomeye kigomba gusubizwa no kumenya niba ibyo bivugwa na M23 twirwana amakuru afite ibimenyetso bifatika cyangwa se niba ari ku rwego rw'intambara y'amagambo n'icengiza amatwara irekeza intambara yo ku rugamba. M23 twirwana bavuze ibi mu gihe amakuru ava ko Nyamwasa ari mu rwanyu ubutegetsi bw'u Rwanda bamaze igihe bakorera ingendo Kinshasa aho bahurira n'ubutegetsi bwa Kigali bakaganira uko bakomeza guha imbaraga umutwe wa FDLR kugira ngo bazabifashije gutera u Rwanda no gukura ubutegetsi bwarwo. Nyamwasa ari mu gatebo kamwe n'abarimo Jean Habyarimana, Eugene Gasana n'abandi benshi bari muri uriya mugambi. Perezida Paul Kagame yatangaje ko ubw'ingabo za RPA zari zikomeye n'urugamba zari zanganyemo n'ingabo za Habyarimana. Kayumba Nyamwasa wahunze igihugu yamusabye ko bajya gusaba Perezida Museveni wa Uganda akabaha ubuhungiro. Umukuru w'u Rwanda yabigarutseho mu nama nyunguranabitekerezo ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'urugamba rwo kubihagarika yari yateguwe n'ihuriro Unity Club Intwararumuri. Muri iyi nama General Retired Fred Bingira yasobanuye birambuye uko Perezida Paul Kagame yagobotse ingabo zari za RPA akazifasha kubura u Rwanda nyuma yo gutakaza barimo General Major Fred Gisa Rwigema na ba Major Bayingana na Bunyenyezi bari bayoboye urugamba. General Bingira nakumuje kuri Nyamwasa wigeze ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ukunze kumvikana avuga ko yarokoye Perezida Paul Kagame igitero cy'ingabo za FARDC zashoboraga kumwicira mu gace kankana. Avuga ko umugabo nta nshingano yari afite mu gisirikare zashoboraga gutuma arokora ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Ati Kayumba rimwe nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande nkana biya bintu byaratubabaje. Kayumba turazanye twese ku rugamba hano hari ba ofisiye batandukanye udushyize hamwe ukatuvuga. Kayumba no kugira gutya ngo arebe umwanzi hari ubwo byamugoraga kumureba gusa byonyine ngo akanura amaso ubwo wumva icyo mvuga muracyumva. Yakomeje agira ati ariko nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande ngo nkana kweri Kayumba utabara umuntu ko wahegereye utabara umuntu ko bafite batayo utabara umuntu utagira icyo ugira ntiyayoboye batayo ntiyayoboye kampani no munsi yaho ntiyayoboye platoon. Perezida Kagame yahise yunganira General Fred Bingira avuga ko bw'ingabo za RPA zari zisumbirijwe. Kayumba yamusabye kwitabaza Perezida Museveni ngo azihe ubuhungiro. Ati Kayumba ibintu byakomeye niyo wambwiye ngo njye gusaba Uganda ngo njye gusaba Museveni aduhe ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwa ari ahani mu nzaho za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba wabyibukaga ibintu bimeze nabi bivuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka. Ibingira yavuze ko mu myaka za 1996 ubwo bacengezi barazengereje u Rwanda. Kayumba wari uyoboye ingabo mu bice bya Ruhengeri yasabye umukuru w'igihugu kugura ingabo amafirimbe kugira ngo zibashe guhangana nabo. Icyo gihe kandi ubwo Perezida Kagame yahuriraga n'abayobozi ba za brigade muri Kanjepe ku Kimihurura ngo yabasabye gusinyira ko umwanzi wari wageze ku kirenge mu karere ka Rulindo niyongera guca umuhanda bagomba kubiryozwa. Abandi bose byarangiye babisinyiye ariko Kayumba yanze gusinya ariko bimaze gusinya kubera icyo. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko abantu bo hanze bamaze igihe bagerageza kugira uruhare mu kugena ejo hazaza h'u Rwanda binyuze mu rw'icyizere barimo General Kayumba Nyamwasa cy'uko umunsi umwe bazayobora igihugu. Yavuze ko barimo Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Colonel Patrick Kagiye wigeze kuba umukuru w'ubutasi na Dr Theogene Rudasingwa w'umunyamabanga mukuru w'ishyaka RPF Inkotanyi bari mu bantu bagiye bizezwa n'amahanga ko bazaba ba perezida. Ataba mureba wa hanze abitwa ba Kayumba abapfuye bakarege abitwa Rudasingwa harimo n'abandi benshi bari abacuruzi nabo bamwe babonamo ba perezida nta n'icyo bitwaye ariko bakanibonamo abazateka ba perezida. Murabyumva ibyo nshaka kuvuga nk'abandi ahanga ni perezida ariko nkoreshwa n'umucuruzi akaza mu gitondo turabizi uyu ntabwo mushaka ko aba meya ntabwo mushaka ko aba minisitiri hari abandi mfite nkabazana nk'abaguha perezida akabemeza byabayeho ariko ntabwo bya muri uru Rwanda rushya. Umukuru w'igihugu yavuze ko abantu bari hagati ya 6 n'10 ari bagiye bahabwa ibyo byizere. Nyamwasa Karegena Rudasingwa Perezida Kagame yagarutseho bari mu bashinze ishyaka Rwanda National Congress muri 2010 nyuma yo kutavugwa na leta y'u Rwanda. Iri shyaka ryagiye ruzwa n'urujya imitwe yitwaje intwaro irizwi nka P5 ndetse kuri ubu abarwanyi baryo borejwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Sezo bwa Kongo Kinshasa aho bafashe ingabo z'icyo gihugu mu ntambara zihanganye na M23 nyuma yo bwumvikane buke bwavutse muri RNC. Rudasingwa yaje gutandukana nayo ashinga indi mitwe ya politiki usanga mu yindi myinshi y'abarwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera mu buhungiro nko muri Amerika n'amajyaruguru yo mu Burayi. Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze ko abantu bose baratekerezwa nk'abashobora kuba ba perezida w'u Rwanda bishimangira ko abakomeje kwizera icyo cyerekezo cya politiki y'u Rwanda ko gishobora kugiranwa n'abaturutse hanze. Umukuru w'igihugu yavuze ko ikibazo atari ukwifuza kuyobora igihugu kuko ari uburenganzira bwemeye muri demokarasi ahubwo ko ikibazo ari ibikorwa byo hanze bigamije kubumba abanyapolitiki basimbura ubuyobozi buriho no guhungabanya igihugu. Umukuru w'u Rwanda yashimangiye ko abazaza b'u Rwanda hagomba kugiranwa n'abanyarwanda ubwabo aho kugiranwa n'abanyamahanga. Yunzemo ko igihugu kigiye amasomo akomeye mu mateka yacyo kandi ko kitazemera ko abanyamahanga bagena icyerekezo cya politiki yacyo.
mu gihe benshi bibwiraga ko amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington hagati y'u Rwanda na Kongo mpera z'umwaka ushize yaragiye gutanga umusaruro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gutungurana zifatira ibihano uruganda rwa Gasabo Gold Refinery n'abandi bayobozi b'ibigo bakorana narwo. Amerika ibashinja kugira uruhare mu gutwara no gutunganya za biva mu bice bigenzurwa M23 muri Burasirazuba bwa Kongo. Ariko ikibazo gikomeye ibinyamakuru byibaza ni iki, ngo si ibihano bifite ubushobozi bwo guhindura uko intambara imeze muri Kivu, cyangwa ngo ni igice cy'umukino munini wa politiki ya Amerika irimo gukina kugira ngo irusheho kugira ijambo kurerekana rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo Kinshasa. Ntabwo ari ubwa mbere Amerika ifata ibihano abantu cyangwa se ibigo bifitanye isano n'intambara yo muri Kongo Kinshasa. Muri Werurwe uyu mwaka afata ibihano mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda, nyuma ikurikiza abaye M23 ndetse n'aba FDLR, abo none berekeje kuri rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi byerekana ko Washington yemera ko guhana abarwanyi n'abasirikare gusa bidahagije, ahubwo ikaba ishaka no gukurikirana inkomoko y'amafaranga ivuga ko afashe imitwe yitwaje intwaro gukomeza ibikorwa byayo. Mu mvugo yoroshye Amerika isa n'ivuga iti niba tudashobora guhagarika amasasu reka tugerageze guhagarika amafaranga yatera inkunga, ariko se amafaranga y'M23 ava muri zahabu gusa ari ibintu ngo birushaho gukomera. Abasesenguzi benshi bavuga ko ikibazo cya Kongo kitakemurwa n'ibihano bifatiwe uruganda rumwe cyangwa se abantu bake. Mu myaka irenga 30 ishize imitwe yitwaje intwaro ikomeje kubaho nubwo hafatwa ibihano byinshi. Impamvu ni uko ubukungu bw'intambara muri Kongo budashingira ku ruganda rumwe cyangwa se igihugu kimwe. Hari zahabu, koruta, gasegereti, wolfram n'andi mabuye y'agaciro anyuzwe mu nzira zitandukanye mbere yo kugera ku masoko mpuzamahanga. Niyo mpamvu hari abavuga ko ibihano bishobora kugira ingaruka ku bucuruzi bwihariye, ariko ntibihindure cyane uko intambara imeze ku rugamba. Biteze ko Amerika iri gushyira imbaraga nyinshi kuri Kongo ubu. Igisubizo ngo gishobora kuba kiri kure M23. Uyu munsi siri mu marushanwa akomeye ku mabuye y'agaciro akoreshwa mu ikoranabuhanga rigezweho. Koruta ikoreshwa muri telefoni na mudasobwa, cobalt ikoreshwa muri batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi muri iki gihe, lithium igakoreshwa mu kubika ingufu. Kongo ifite bumwe mu bubiko bunini bw'amabuye ku isi, mu gihe Ubushinwa bumaze imyaka bugenzura igice kinini cy'ayo mabuye. Amerika iri gushaka uburyo bwo kurushaho kubona amasoko yizewe no kugabanya ubwishingizi bwabo ku zindi nzira. Niyo mpamvu ikibazo cya Kongo kitari ikibazo cy'umutekano gusa, ahubwo cyabaye ikibazo cy'ubukungu n'irushanwa hagati y'ibihugu by'ibihangange. Ese Washington gushyigikira Kinshasa? Ku ruhande rumwe Kinshasa yari imaze igihe isaba amahanga gufatira ibihano u Rwanda irushinja gushyigikira M23, bityo ibihano bishikiri intsinzi ya diplomasi kuko bigaragaza ko Washington yafashe iya mbere mu gukurikiza bimwe mu byo Kinshasa yasabaga. Ariko ku rundi ruhande Amerika yanasabye Kinshasa gushyira mu bikorwa ibyo yemeye birimo guhangana na FDLR. Niyo mpamvu yanafatiye ibihano mu bayobozi ba FDLR. Ibi byerekana ko Washington ishaka kwerekana ko idashyigikiye uruhande rumwe gusa, ahubwo ishaka gushyira igitutu ku mpande zose zirebwa n'iki kibazo. U Rwanda rwo bibona gute? Kigali imaze ivuga ko amahanga akunze kureba ikibazo cya M23 gusa, ntiharebwe impamvu yatumye uwo mutwe uvuka cyangwa se ugakomeza kubaho. U Rwanda ruvuga ko ikibazo cya FDLR n'umutekano warwo bikwiye kwitabwaho kimwe n'ikibazo cya M23. Ni ingingo yakomeje kugarukaho na Kigali mu biganiro mpuzamahanga byinshi. Ibi bituma bishoboka ko ibihano bishya bitazahita bihindura imyitwarire y'u Rwanda niba rutabona igisubizo ku bibazo by'umutekano ruvuga ko rubangamiwe nabyo. Ese ibihano bishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda? Aha niho hashobora kuba hari ingaruka zifatika kurushaho. Gasabo Gold Refinery yari imaze kuba imwe mu nganda zikomeye zitunganya zaho mu Rwanda no mu karere. Mbere y'ibi yari yanafata ibihano n'umuryango w'uburayi mu mwaka ushize. Y'uruganda nk'urwo rufata ibihano na Amerika mu banki mpuzamahanga, ibigo by'ubwishingizi n'abaguzi ku masoko mpuzamahanga bashobora kugira impungenge zo gukorana narwo. Nubwo bidahita bihungabanya ubukungu bwose bw'u Rwanda, bishobora gushyira igitutu ku rwego rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Intambara iri ku butaka bwa Kongo ari kurushanwa riri no ku mabuye y'agaciro. Nubwo Amerika ivuga ko ibihano bigamije guhagarika ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bufasha imitwe yitwaje intwaro, hari abasesenguzi babona ko nyuma y'iki cyemezo hashobora kuba harimo irushanwa ry'ibihangange ku mutungo uzagira uruhare runini mu bukungu bw'isi mu myaka iri imbere. Bityo ikibazo gikomeye si ukumenya niba ibihano bizahagarika M23 uyu munsi, ahubwo ni ukureba niba Amerika irimo kubaka uburyo bushya bwo kugira ijambo rikomeye ku ruhererekane rw'amabuye y'agaciro muri Afurika ho hagati, mu gihe ihanganye n'Ubushinwa ku isoko ry'ikoranabuhanga ry'ejo hazaza. Mu yandi magambo, intambara yo muri Kongo ishobora kuba itakiri y'amasasu gusa, ishobora no kwiri umurongo w'irushanwa ry'ibihangange ku mutungo uzagira uruhare rukomeye mu bukungu mu kinyejana cya 21 nyuma y'umwaka umwe u Rwanda na Kongo Kinshasa bisinye amasezerano y'amahoro washyiriweho umukono i Washington. Ayo masezerano yakomeje kudindira ndetse hari impungenge z'uko ashobora kurangira mu bukerarugendo bwa diplomasi. Ku itariki ya 27 Kamena umwaka ushize nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Maservais Nduhungirehe na mugenzi we Therese Kayikwamba Guverineri wa Kongo Kinshasa bashyize umukono kuri ariya masezerano mu muhango wawe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Byari imbere y'uko tariki enye Ukuboza k'umwaka ushize ba Perezida Paul Kagame na Tshisekedi wa Kongo Kinshasa bashyiraho umukono muhango wawe na Perezida Trump. Aya masezerano yitezweho gushyira iherezo ku ntambara imaze imyaka irenga 30 muri Burasirazuba bwa Kongo. Raporo y'urwego rwigenga rukurikirana kandi rugasesengura uko amasezerano y'amahoro muri Afurika ashyirwa mu bikorwa
Africa ruzwi nka Barometer of Peace Agreement in Africa ivuga ko nyuma y'umwaka y'amasezerano ashyizweho umukono kuri ubu ishyirwa mu bikorwa ryayo riri hasi cyane. Raporo y'uru rwego ivuga ko muri rusange amasezerano amaze gushyirwa mu bikorwa ku kigero cya 35% gusa. Iyi raporo igaragaza ko imirimo 30 y'amasezerano Washington yari iteganyijwe 3 yonyine ariyo yarangiye burundu, 8 ikaba itaratangirwa mu gihe indi iri mu byiciro bitandukanye by'ishyirwa mu bikorwa. Ku rwego rw'ibihugu raporo igaragaza ko Kongo imaze gushyira mu bikorwa 31% by'ibyo yiyemeje mu gihe u Rwanda rugeze kuri 36%. Mu gihe abahuza mpuzamahanga barimo Leta Zunze za Amerika, Qatar y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bageze ku kigero cya 33.5%, bakaba bari bafite intambwe irutiye abandi. Umwanditsi mukuru w'iyo raporo Dr. Roger Claude Riwanga avuga ko imaze gukora byibanze cyane ku nzego z'ubuyobozi no gushyiraho inzego z'ubufatanye, ariko ikibazo nyamukuru cy'umutekano kikaba kigikomeje. Yavuze ko hatabayeho intambwe zifatika mu rwego rw'umutekano, aya masezerano azahinduka ubukerarugendo bwa diplomasi butazagira umusaruro ugaragara ku buzima bw'abaturage aho niho tugeze uyu munsi. Riwanga asobanura ko ikibazo gikomeye kiri mu masezerano ari uko atasobanuye neza uburyo hazagenzurwa uko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa. Ati cyo ni ikibazo gikomeye. Nyuma y'amezi make Kongo ishobora kuvuga ko yamaze gusenya FDLR, u Rwanda rwo rukavuga ko bitarakorwa uko impande zombi zitigeze zemeranya ku bipimo bizakoreshwa. Raporo igaragaza kandi ko kuva amasezerano yakirwa mu bikorwa, imirwano hagati ya FCM n'ingabo za Leta ya Kongo yakomeje cyane cyane mu Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'intambara yifashisha za drone ikaba yarafashe indi ntera. Ibintu byakomeje kugira ingaruka mbi ku baturage. Abashakashatsi bavuga ko nubwo ari ibikorwa byakozwe birimo ishyirwaho ry'urwego rwa Joint Security Coordination Mechanism ruhuza ibikorwa by'umutekano n'izindi nzego zigenzura ishyirwa mu y'amasezerano, amahoro nyizina ku butaka ataragerwaho. Rwanda kandi agaragaza ko ibintu byatangiye kugenda buhoro nyuma y'ibihano Amerika yafatiye bamwe mu bayobozi b'ingabo z'u Rwanda n'abakekwaho kugira uruhare mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ava muri Kongo. Ati impande zari zizi ko nta bihano cyangwa se izindi ngamba z'igitutu zari ziteganijwe, ariko ku ibyo bihano byatangira gufatwa nibwo ibintu byatangiye kugenda bigura intege. Raporo inagaruka ku biganiro bya Doha bihuza Leta ya Kongo na FCM ikavuga ko nabyo bitaragera ku ntego byari byitezweho. Riwanga yemeza ko ikibazo nuko indi mitwe myinshi yitwaje intwaro itari muri gahunda y'ibiganiro. Ati hari imitwe ivuga ko itarebwa n'izi gahunda z'ibiganiro zombi, byaba byiza ishakira uburyo bwo kubyinjizwamo hakiri kare, bitaba ibyo tukazisanga twasubiyeho twatangiriye. Nubwo amasezerano Washington ahekejwe n'imushinga mugari wo guteza imbere ubufatanye mu bukungu hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa, harimo n'umushinga w'urugomero rwa Rusizi ya gatatu nawe uracyadindira kubera ikibazo cy'umutekano no kutizerana hagati y'impande zombi. Abasesenguzi bavuga ko ubutegetsi bwa President Trump bwashyize imbaraga nyinshi muri aya masezerano kubera inyungu z'ubukungu, cyane cyane mu rwego rw'amabuye y'agaciro nka koruta, cobalt na cuivre iboneka muri Kongo Kinshasa. Gusa bagaragaza ko amahoro arambuye azagirwaho uko impande zose zubahirije ibyo ziyemeje aho kwibanda gusa ku mishinga y'ishoramari. Kuwa kane urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakoze iburanisha rigufi rya kabiri buranze hagati y'umushinjacyaha mukuru w'igisirikare cya Kongo Kinshasa na General Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo FARDC, hakaba n'umujyanama mu bya gisirikare umukuru w'igihugu Tshisekedi na bagenzi b'icyenda bareganwa. Ikintu cyo cyagaragaye mu ntangiriro y'uru rubanza rwa kabiri, perezida wa mbere w'urukiko rukuru yatangaje ko Lieutenant General Constant Ndima wahoze ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru umusirikare yinjiye mu rubanza nk'umucamanza wungirije, icyemezo cyatumye ubushinjacyaha busaba ko yarahira nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Actualité CD. Nk'uko amategeko biteganya mu iburanisha rya mbere, abagize akanama k'iburanisha badafite umwanya w'ubucamanza bagomba kurahira indahiro iteganyijwe ku ngingo 27 y'igitabo cy'amategeko agenga ubutabera bwa gisirikare. Nasaba rero ko urukiko rukuru rwa gisirikare ruhamagarira umucamanza mushya kurahira indahiro iteganywa n'ingingo yavuzwe haruguru. Lieutenant General Cyril Nel Kuriya wari uhagarariye ubushinjacyaha bukuru bwa FARDC. Perezida wa mbere w'urukiko rukuru rwa gisirikare yasobanuye ko muri make umucamanza mushya Constant Ndima uko iburanisha ryabanje ryagiye rigenda nk'uko amategeko biteganya. Mu magambo yati iburanisha rya mbere ryibanze kumenya abaregwa no gusoma irego baregwa. Uyu munsi gahunda rero kwinjira mu mizi y'uru rubanza, ariko nasanze abanyamategeko baratanze imbogamizi nyinshi. Ibi bivuze ko tugomba gutangira kumva izo mbogamizi mbere yo gukomeza iburanisha mu mizi. Abaregwa bakurikirana nk'ibyaha byinshi birimo ubugambanyi, ubuhemu, guhishingira iterabwoba, gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma, kurenga ku mabwiriza, gutorokera mu muhanga, gutunga intwaro n'amasasu yo mu rwego rwa gisirikare mu buryo butemewe n'amategeko, no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano za disipurine. Umushakashatsi akaba n'umusesenguzi kubera muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange, Dr. Alexis Mvuka yavuze ko impamvu ubutegetsi bwa Kongo n'u Burundi bukomeje gushyira imbaraga mu rugamba rwo gufata minembwe idashingira ku nyungu z'ubukungu cyangwa za gisirikare, ahubwo ko ishingiye ku busobanuro iki gice gifite ku rwego rwa politiki n'amoko. Mu isesengura yashyize ku rubuga rwa X, Dr. Mvuka akanivuga ko minembwe ari ahantu hafite umutungo kamere udasanzwe cyangwa se agaciro kiyariye mu bikorwa bya gisirikare. Ati minembwe nta nyungu ikomeye ifite yaba mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se mu rwego rwa gisirikare, nta n'uburyo yavuga nk'ikibangamiye Bujumbura, Kinshasa cyangwa ahandi. Uyu mushakashatsi yavuze ko amakuru y'ubushakashatsi bwa kera agaragaza ko ari amabuye y'agaciro y'ingenzi muri iki gihe ari ku musozi wa Bwengwe no hafi y'uruzi rwa Rwiko, uduce twombi tuderere muri minembwe. Mvuka nongeraho ko igitekerezo kivuga ko minembwe ariyo nzira rukumbi ishobora gukoreshwa na FCM berekeza i Karemi kidafite ishingiro, kuko ngo hari izindi nzira nyinshi zishoboka. Minembwe nk'ikimenyetso cy'abanyamurenge
Dr Mvuka avuga ko impamvu nyamukuru Minembwe yibasiwe ari uko yabaye ikimenyetso cy'abanyamurenge cyane cyane abavuye mu byabo bakayihungiramo. Ati Minembwe yabaye ikimenyetso cyo kubaho no kwihanganira ibi bikomeye ku banyamurenge, kuyigabaho ibitero nko kubamburaho basigaye bumva hatekanye. Dr Mvuka akomeza avuga ko mu mboneze kwibasira Minembwe ari intego ya politiki n'iy'amoko kurusha kuba intego ya gisirikare, ndetse no kurimbura Minembwe byafatwa nk'intsinzi y'amoko kuruta intsinzi yo ku rugamba. Mu isesengura rya Dr Mvuka anavuga ko amakimbirane muri Burasirazuba bwa Kongo atagomba kurirwa gusa nk'intambara iri hagati ya FCM na leta ya Kongo cyangwa se hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ati intambara ifite intera y'akarere, uruhare rw'u Burundi n'imikoranire yabwo na FDLR byerekana ko ari ibirenze ibisobanuro bisanzwe bitangwa ku mutekano. Avuga kandi ko ubufatanye hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye mu bikorwa bigamije Minembwe mu mboneze bushingiye cyane ku nyungu za politiki n'amoko kurusha ku mpamvu z'umutekano. Dr Mvuka asoza avuga ko buri muyobozi ashobora kuba afite impamvu ze bwite za politiki, agaragaza ko kuri Tshisekedi gukaza ibitero kuri Minembwe bishobora kumufasha gukomeza gushyigikirwa imbere mu gihugu, mu gihe kuri Ndayishimiye gukomeza amakimbirane ashingiye ku moko bishobora gufasha gushimangira ubumwe bwa politiki muri CNDD-FDD no gukomeza guhangana n'u Rwanda. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banzi ko leta ya Tanzania yatangaje ko yagaritse inama n'amakoraniro ya politiki mu gihugu hose kugeza igihe hazatangarizwa ikindi cyemezo. Ivuga ko ari ngombwa kugira ngo umutekano w'igihugu urindwe. Leta yavuze ko hari amakuru y'ibishobora guhungabanya umutekano, harimo abantu bakekwaho gutegura ibikorwa by'urugomo kandi bafatanye intwaro. Amashyaka arwanya ubutegetsi muri Tanzania nenze iki cyemezo, yavuze ko kinyuranyije n'amategeko n'uburenganzira bwa politiki. Ishyaka ry'ST Wazalendo ryatangaje ko rizarega leta mu nkiko risaba ko icyo cyemezo giteshwa agaciro. Iki cyemezo gifashe mu gihe hateganyijwe imyigaragambyo isaba impinduka muri demokarasi no gusaba ubutabera ku bantu bishwe mu bikorwa byo guhunga. Iki cyemezo gifashe mu gihe hateganyijwe imyigaragambyo isaba impinduka muri demokarasi no gusaba ubutabera ku bantu bishwe mu bikorwa byo guhashya imyigaragambyo yakurikiye amatora y'umwaka ushize. Iri hagarikwa ry'amakoraniro politiki rishubije inyuma impinduka zari zarakozwe na Perezida Samia Suluhu Hassan mu myaka 3 ishize, ubwo yari yakuye itegeko ryari rimaze imyaka 6 ribuza ibikorwa bya politiki ryari ryashyizweho n'uwamubanjirije John Pombe Magufuli. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Patrobas Katambi yavuze ko igihugu gikwiye kwibanda ku iterambere ry'ubukungu kandi ko kitazihanganira ibikorwa bishobora guteza akajagari, cyane cyane mu gihe Tanzania itegura kwakira ibikorwa mpuzamahanga by'ubucuruzi. Abasesenguzi b'abanyapolitiki mu mashyaka arwanya ubutegetsi bavuze ko icyo cyemezo kije mu gihe mu mashyaka yari amaze gukusanya abantu benshi basaba ubutabera kuba bahitanywe n'imvururu zakurikiye amatora yabaye mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Raporo y'itsinda ry'iperereza ryashyizwe n'umukuru w'igihugu wa Tanzania yagaragaje ko abantu 518 bapfuye mu mvururu zakurikiye amatora ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize, barimije mu 7 bishwe barashwe. Abarwanya ubutegetsi bavuga ko guhagarika amakoraniro politiki bishobora kugabanya urugo rwa demokarasi, mu gihe leta ivuga ko ari ingamba zo kubungabunga umutekano no guteza imbere ubukungu. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiye muri Uganda, abanyamakuru bakoze jema muri no barandika. Banditse ko televiziyo za NTV Uganda na Spark TV n'ikinyamakuru Daily Monitor byafunze mu gitondo cyo ku cyumweru nyuma y'igikorwa cy'abashinzwe umutekano n'ijoro cyabereye akorera National Media Group Uganda muri Namuwango no kuri Kampala Serena Hotel. Kugeza ku 2 za mu gitondo ku isaha yaho abakurikiza televiziyo zombi bageze kuzireba bikanga bakabwira ko video idashoboye kuboneka. Ikinyamakuru Daily Monitor cyemeje aya makuru gitangaza ko sitasiyo zombi zavanwe ku murongo nyuma y'uko bashinzwe umutekano boherejwe ahakorera iki gitangazamakuru nyuma ya saa 6 za nijoro ku cyumweru. Abayobozi bo muri icyo kigo batangaje ko nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira cyangwa se gusohoka mu kigo mu gihe imihanda igana ku biro bya NMG yari yafunzwe kandi amashanyarazi mu bice bimwe by'ikigo agacibwa. Ibi kandi byagize ingaruka kuri radio za NMG, abazumvaga nabo zavanwe ku murongo kandi ntizibasha kumvikana. Ibi byabaye nyuma y'amasaha make mu rwego rw'ingabo za Uganda. Jean Muzikene rugaba banditse kuri rwa X ko NTV Uganda na Daily Monitor bihagarikwa. NTV na Daily Monitor birahagarikwa guhera uyu munsi. Uko niko Jean Muzikene rugaba yavuze gato mu masaha 7 ya mu gitondo. Mu butumwa yakurikijeho yavuze ati NTV na Monitor ntibizongera gufungura nta rushya rwanjye. Yavuze kandi ko Perezida Museveni yemeye iki cyemezo, ati muzeyemeye gahunda yanjye yo gufunga NTV na Monitor. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda kandi Muzikene rugaba yiteguye kwakira imfungwa z'intambara za M23 zigera ku 4,000. Ku rubuga rwa X Jean Muzi yavuze ko yiteguye kwakira abo yita abavandimwe be, ati niteguye kwakira imfungwa z'intambara 4,000 zivuye mu bavandimwe bacu ba M23 bose n'abanyekongo bari kuba barishwe bose. Jean Muzi kandi rugaba yaravuga imbwe mu gihe Uganda ishinjwa ko nayo ifashe M23 ibari ku Uganda irabihakana. Ngohoze ari umusirikare mukuru mu ngabo za Uganda ariko Michael Katungi Mpeyirwe yafatiwe muri Uganda aho biteganyijwe ko azoherezwa muri Leta Zunze za Amerika kubera ibirego ashinjwa byo kugira mu bucuruzi mpuzamahanga bw'intwaro zifite agaciro ka $58 z'amadolari tanyisaho n'agatsiko k'abagizi ba nabi bo muri Mexico kazwi nka Cartel do Jalisco Nueva Generación.
Abashinzwe umutekano bavuze ko Katungi yataye muri yombi kuwa gatandatu nyuma ya saa sita ku cyumweru mu gitondo. Katungi yaragifungiye ku cyicaro gikuru cya CID ikiburi muri Kampala. Abayobozi babwiye Chimp Report mu gitondo ko abayobozi ba Uganda na Amerika barimo kurangiza gahunda yo kohereza Katungi muri Amerika. Inyandiko y'ibirego yashyikirijwe urukiko rw'akarere muri Amerika ivugwamo Katungi n'umucuruzi w'intwaro wo muri Bulgaria Peter Dimitrov Melchev, umunyakenya Elisha Odhiambo Asumu n'umunyatanzania Subire Osimuni Mwapinga. Abashinjacyaha bo muri Amerika bavuga ko guhera muri Nzeri mu myaka ine ishize abagabo bane bacuze umugambi wo guhintwaro zo mu rwego rwa gisirikare. Carretero Jalisco Nueva Generacio yasobanuye mu mpapuro z'urukiko ko ari umwe mu mitwe y'abagizi ba nabi yamukiranye ibihugu yo muri Mexico. Muri izo ntwaro ngo harimo imbunda z'amashinigani, imbunda zirasa roketi, grenade, ibikoresho byo kureba nijoro, imbunda za sniper, ibisasu bya mine ndetse n'imbunda zirasa indege